Director Chief IVF Consultant jong ke Janitva IVF Center Guwahati Assam ke Dr. Arpita Sarma minta kelawan kenang senang bak Shillong ban ayo kubor ke baha shiki shijur ki bamla satya ban yok khon na kada ko jing lingki ke Dr. Arpita Sharma kelapha ia kan ke kubor shiki shijur ki bam yok khon sho la bon snam hadim gladap ya tho shongkurim kelap ban wan Children's Hospital ke jaga sumar ke ban hakash nong pok se Shillong ban ya Shillong komnu ban ajing sumar ki la daga jing bam yok khon ke na jing lingki joga kin thailani na ushin rang Nagabenta ke jing tip ki bakam benya pilaman book ik appointment ki jong phi dag ba telephone how number kendai lai kendai san pra iwe not ar but pra nyo lai iwe kendai henriu ar nyo iwe pra Menteri Ketenaga Social Welfare ke Jelau Apoleng do akan rutrik unai luar Hajar Arpusan ule play ke Good Samaritan Society kam Counseling Center kebadan hakli Yo Shillong hagajing dan rekat do Principal Secretary Ketenaga Sampat Kumar Superintendent Kipulet ke ANTF Meghalaya Police Giri Prasad atau Pastor Jangka Balang Presbyterian Jayau Reverend W.C. Kongwer Director Ketenaga Social Welfare Ikong CD Lengwa bat kiwi-kiwi Abagran gila patai kubor hadir dengan program ubah poleng do ulong baik ini center lepli na gebenta bana kejing selok kejing aimen siam ki samla ki balangop drugs ha kaba ya kini center enkli dau OG shooting rengkat kiwi-kiwi kiri orang ba ki bicitrai na do menchua bani selok bat banwara jing kelai ki samla ki bala kerni ha kejing di drugs ne kakiat ubah poleng do ule tho ba Ketenaga Social Welfare kan yarap ke baywai na kebentangan ni center bat ban siawi unong ap bat ban kershan ki counselor bat kiwi-kiwi kejing don kam Uli thuru bagi sarkar kerangnya cakamat bandang bo yakum kini kisanta kam tamai jaka balong kum kitem bat bajur kajingnya di drugs. Reach out center kedai keba inisiatif juga department sejuni social welfare tak kebangi ayo ya kena jingnya dari dekat kedurun jong di dari orang bak iba lanjutan ke experience kum ki counselors lani inong yelam ai jimut ai mensim bat menunjuk ke nong crowd salah ini kita tampak pok jengelam jom ba uji shooting ba nongrum pastor Kongwir bat kuwi tiba lagi siam dep dan ke experience bat kilapan kelaru ya bun kena sama nak lenti coba kejing kerni jom dan drugs pergakiat jaga bagi reform bila dia jingwan ke jom nah ni dasni badli dia kene ka counseling center kalau ba nikwa ba hangni ayo yo du kene ke kli yo ka kajur ha ka jingkerni jom bat ka jingbun din bre ba di kerni ya kini ke drugs but kani kesada kolong ba ngirawan baik apreng jong kani ketem ba ngin tenti kena ba nginla ban target ya ibril ki ba kami bat ban penpai pat ini sakledi baik ke normal kani kesada ke bangi tang ye mentar ski ni yarap kolong baik ke way wai nak bentar kani ke building bro di ke pasir ni ke ngi da tunggu yo nong up jong kani ka center ke bangla ai mentan appointment letter bat kunju di inkesan ru ya di counselor da di incentive di ba ini rap nak for syukur bat kat bagi dang expand ya kam toki kat bagi ru minang laban irap hamba hambu Jangan di Pak Puan pun ini di center kakar ketemu bantu ni nang ya mat ye hanu ke bagi yo hamtam ki nakle ki dorosong kiran gisong ki ba terba jikesan tak ba ai ki community hall ki jongki si kamera tambah ya gitu di prioritize bat jaka ki bagi kudu bagadan kajing dawa cokam ai priority tak jaka